Dobrodošli u Udar munje. Sad ću vam objasniti princip te emisije. Idemo po gradu i moramo naći dečka ili djevojku. Naravno, oni moraju biti single. Moramo trčkarati, tražiti, kad ljudi pristanu na to, onda ih moramo naravno upoznati i nakon toga ako se desi udar munje ili ti ga ljubav na prvi pogled, idu negdje daleko. Na primjer, na Maldive. Spremni? Idemo. Super korzo, ima ljudi. Idemo vidjeti na koga ćemo probati nabasati, cura ili dečko. Prosti. Može jedno pitanje, molim te. Da li si single? Trenutno da. Da li vjeruješ u ljubav na prvi pogled? Ajmo reći. Ajmo reći, onda si ti pravi za to da nađemo ti sada ovdje djevojku. Da li si za to? Ako jesi, idemo pa ću ti po putu objasniti. U redu, može. Može? Ajde, super. Znači, sada ćeš tražiti djevojku, naravno, koja ti se sviđa i pokazat ćeš mi prstom u nju. Nadamo se da je slobodna i ako pristane na to, poznaćemo vas i ako bude sve kako treba, osvojit ćete putovanje. Naprimjer, ovaj put na Maldive. Da li je okej? Definitivno okej. Ajde, idemo onda u put. Ajmo. Po čemu prvo zapaziš djevojku? Pa većinom izgledom. Dobro, to privuče, naravno. Da, definitivno. A kasnije da li te to zadrži ili mora imati ipak neke veće kvalitete? Pa ovisi, mislim nekad se zadrža tako nešto, ali nekad mi isto kad vidim kako po razgovoru, pa mi nekad ne pristaje ili tako nešto, ali uglavnom... Taman romantično, vidiš, tu ćemo kasnije morati dopeljati na svirku. Pogledat na svirku da nas hvata, tamo imamo. Tamo, ispod onog natpisa Magne, tamo, da vidim. Kako si romantičan, odmah kraj ovih lampica si našao. Pa da, definitivno tu. Može, znači čekaj, dobro mi pokaži da ne bi krivo izabrala pa da me kasnije istođe. Dobro, u redu. Reci, koja? Evo, ona tamo u plavom kuputu. Ona sa kapicom? Da, ta. Siva kapica, plava kosa? Je, to je ta. Ništa, morat ću otići do nje. A ti pričekaj ovdje. Ok, ja ću tu čekati. Nadam se da će biti pozitivan odgovor. Nadam se i ja. Oprosti, da li si single? Da, imam dečka. Sorry, čao. Čekaj, stani, ti baš vjeruješ u ljubav na prvi pogled? A pa moram malo pogledati, u svaki slučaj. Ej, znaš šta, moram te razočarati, ovaj put nisi imao sreće jer je zauzeta, pa ajmo ti dalje u potrebu. Ajmo pogledati još nešto, ajmo. Znači se valjda nešto. Op, stani malo, nešto sam vidio. Vidio si nešto? Vidim tamo zgodno cura tamo kraj. Ovu ćeš morat potrošitovati u izlogu, gleda, ništa, slobodno ja odem. Pa slobodno odi. Slobodno, hajde. Prosti, može pitanje? Vjeruješ u ljubav na prvi pogled? Ne. Ćao. Znaš šta ću ti reći? Ona ne vjeruje u ljubav na prvi pogled. Nema romantike, nema ničeg. Ja sam odustala, nije mi se dalo nagovarati, ajme ja ti rađe dalje. Treća sreća. Baš to. Znaš kako kažu, treća sreća. Dobro, gledaj, otvori oči. Znam da je mrak, ima puno lampica, da te može oslijepiti, ali ja mislim da će tvoja zvijezdica zabljeti. Vidi tu kod Toska Blue. A, tu šta? Izlazi sad, čini mi se da je na kasi, izlazi van. Da, vjerojatno plače, izlazi. Joj, možete oba dvije. Vidim ja da si ti nešto kupila, jel' tako? Jesam. A pitanje je zašto sam ja tebe sad ovdje zaustavila. Gledaj, ovo ti je ljubav na prvi pogled, udar munje kako god hoćeš. Ti si izabrana sa strane jednog dečka. Dobro. Pitanje je, da li si single? Jesam. Jesi. Da li si spremna sudjelovati na tako nešto? Znači na jedan mali slijepo spoj, možda nešto i bude, gle, putovanje na Maldive, ko zna? S jednim dečkom da upoznam i putovanje na Maldive. Ako se desi taj klik. Ajmo, ajde. Znaš šta? Reci. Šta misliš? Nadam se da je rekla da. Rekla je da, pristala je. Ništa, idemo sad spremiti tebe i nju i onda ćemo vas napokon upoznati. Može, ajmo, idemo krenuti. Bok, ja sam Veronika, živim u Rijeci, studiram pravo i u slobodno vrijeme se bavim hostesiranjem. Ja se bavim slikanjem umjetničkih slika, kao vidite, ovo su moji radovi. Bavim se slikanjem već zadnje 3 godine. Bavim se rekreativno kickboksingom. Za hostesiranje sam se odlučila jer mi je to najbrži izvor zarade, zabavno je. Dok studiram u slobodno vrijeme, to mi je najbolja opcija. Talent slikanja sam otkrio tako da sam, dok sam bivao u Beču, dok sam živio u Beču, sam upoznao jednu curu koja je bila umjetnica
i povuklo me na njenu stranu, tako da sam na kraju s njom počeo surađivati i tako sam ja počeo njenim putem ići. Dok se nismo rastali, ali eto, ja sam zadržao taj umjetnički štih. Upoznajem nove ljude, ko zna, možda upoznam jednog dana i svog budućeg klijenta, a i možda ovaj dečko kojeg ću upoznati mi se svidi, ko zna. I je se desio taj udar munje? Pa je. I spremni ste ići na Maldive? Definitivno. Jesmo. Onda najbolje da se odete spremiti i da idemo, a? Može. Ovaj put je bilo uspješno, nadam se da će i drugi.